Umar Club nengoi, hand player chance passing terus Nuka, 13 number thangni logo goal doi rokha, lokai FC nengoi kaisa. Thangnai 19 tarik August, nang sebana tournament ka, tin Maharaja B Bikram. Ni je ini Mungguil Memorial kaisa football tournament, bo jomboi jolawo, prai 19 kulita goal tongmani. Ini final Umar Club by lokai kami. Prai khela nai thokka. Oro jini jengmuka last lokai kami. Borok team 2 gol matchen ka jini Umar Club no. Prai khela nai thokka. Amon bagai jengmun sanamo songo jeta jini o jomboi jolawo. O je khela Maharaja B Bikram Memorial je football tournament opno jeng yearly continue khaina roi jeng onso goi tongo. Tai belai hambai ro jini o tournament last final dewa sok paikha jini titi edisi hapangni siang borong nang Purno Chandra Jamatia tero phai sok paikha jini amtuli Gulagatini jini MLA honorable MLA borong nang Manok Deborma tero phai sok paikha amtuli Gulagatini bo MDC tai jini jomodra pe gojroni MDC borong nang Ganesh Deborma tai jini ata Masungkar Deborma tai joto jini amsaini joto jini social activist ro borok kaham cooperate khaikha dorsok tini kaham enjoy khaikha jin Nashik kaisano tongo mong khasung jini o football match dimani jini region jini message of komono je jini sikla jobok lono jeng bahike bus kane dino fears arate borona jeng implement khaima borona bahike utsaho khaima khela duloni protect jini boroni tekisa bahike jeng ani hai revive khaiman fi karon jeng saimano khoroksa cherai jara player jara tamnai khelana hamjak nai bini life khoroksa poribotan khaimano karon jeng amo komo jini real practical lukha eta gabang ma thekana mani bai boli tongphano pai khela roni bisingtui jeng gabang ma jara wa borona chin jeng mani lukha jini message obono tongnai jini borok bus kane dino jini jobok lono jeng laibo kaham professional khai